This episode is brought to you by Neema Event Luxury Rentals. Rondo chamangana ya kote wane kene ku. Nonya kurusi ina lile ndango batana ku. Nonya mamu mi no nakorole kana. Akiyasa. Tankoro seli musie. Iga nae wata vile njana maraki. Yasa. Cherende ngonda gete. Kuna maraki ngorenda ndaga. Manga itora manyere nda baona. Manga na yakwa na jetindo jigo semba bembora ku. Sana kwa na bobe. Manga na kwa na nekene. Yasa. Yasa ndora rama. Mama ko ya nae. Kwanganyire fi kwanda kira maraki. Ndakoro kamaro inje nenkwana imware gukwana timate imware gukwana mbuna aimwajerera kayoroje nonya nenjera nakebo yiri ni kwebo yindebo makwanya orete naringi oni njori kwa manyete bori borero bwao obwa toretere ira ntoko mayazi kwa boruze tikorwa Sinaye gwekorire liba kiumuga koyo ninze nganje ko bayiga ninze ngokorete igase ndegesera igoni nje nganje to kabayiga Sinaye kwanje tomuga koyo bono yonaja gukubutesya iga ndakugamba itokugamba gwatakira mangana manga tayo Tije saya na ndara mabera sikaranza na yao Amutebera na inze bisaga nebibyane Mama, nyamaza tu utapona. Mama, kwa nini wewe mgonjwa? Sijawahi kuona ukiwa vizuri. Mtoto wangu tangu nilipokupata nilianza kuwa mgonjwa, lakini Mungu yuko, nitapona. Nitapona mtoto wangu, Mungu yuko. Sikuanga hivyo, nilikuwa vizuri. Tangu nilipokupata mtoto wangu, ndio nilikuwa hivi, lakini Mungu ataniponya.
Kinere yo metio motuma mama. Sabiri. Kai wachi go chinjunga awu atonzi bere mboliye go chigabu. Ngende. Ora rama mo minoki. Etago chi ansibere mboliye ligwali samatale. Enore ngende ngoni ndwali chindo se chirire mate gabu. Ni nchuga na sibere mboli. Enore tege teike mara go batoire ga no enge chinjio moino. To tugutere to makonya ko musabu sabunya gutuka. Chega ndiri chinyini chia bande. Ndeke tuje sibe. Igo temara goga. Tuire para to ende to ni. Tomokonye. Hane resa ya pampa si ya eli. Iraga ndo sibe gigi garia. Ali seri para li muy. Niagi. Ya conte vigoro ya nyoko. Chindo se chichirire mate gabu chigo. Kai. Yesibe bwango. Tege tensabira ni ekeombe meligo raundi. Tobwate tomoire stoko moira gochi sengo kwan. Kai. Aba nenu bu. Mana tadi ngoja bwangu. Ni aje? Bem. Nakio subarete iga ba? Subarete. Subarete nana. Nakio leiga. Bem, dente yiki kwanda ngire. Na tengo kwani to, kwani kwacha sana na yangu ira sete. Kwani sabusi biyo umeto mwana umera sema kwa dress biyo. Krego ta no muntu, artist mu wenjo biyo inte talk biyo biyo. Wona kwanda ngire. Baba nkeke bekwani. Mama tekini bulansa ndike tuna na ara iden taragireti na bo kiren tarari kendo uno bo chinga kwanda ngire chokontei. Sana ntingo kurango bole kende gora kiro monu. Nonye kuragire familia na yonse. Kai asin ngotema musacha no gotema. Yazira. Ubuno buchinga kontei inje nabuganga sinde kwanda ngire maybe nchiko kwara. Oroba. Nekibona uchago chamulere nkeke be. Tindi kogenda sana ni yubu nubuchinga kontei to genda na. Esabusi ngo irasi gitari no ngo na abukatori. Tindi kwenda. Nkeke be. Ndege ntukende kiyamana kwanda ngire. Ai. Ate nara ukwanya mwana bira tuiga. Numete na nya okora mutinyo mumwe. No ndega nkwanere. Na kyobo mo kwireta. Ai tu kutina ote bugumambo ngire tibia. Nkeke be. Kwani kinaro ukwana ninki. Umwana ubye yiga mu mega nkeke be stress yo bwato sininki. Waitu. Tu bwati yani no gintu kukwana kiamana. Tuanda umete na ona ngo twana ko ni ganko auto tara kega sana ne ganko godekende. Iso onye kubwate bese kwingi konkonya gisinga. Nyebese yukwingo chikongerera sana ni. Change timbo ade tangona kwa. Gisinga ngende mbunje ngo koretera ndi change. Namba yo koranti gerengo beke na mpesa. Timbo atisimu. Esimi ande watu kuta nkeke bera kino. Kwani ngwa ngete simi? Na roje ngwa wate kabambe. Saga biangete